Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Hakji akan bigilak patai kubur. Presiden Joko Singkong rempai thamai ubak tebor kongji. Ulong bagani kejeng penmi hukum dak district council kadi ka belong bean. Pad dawaru ya council bagade men penduk pendam no yakni ko hukum namar bakat kum kejeng sngau jong kani ka kenhun. Kamlong satya ka badai bayaki khasi paka kibala aijat chokpa kinsha penduk banyo ya kasanat scheduled tribe. Kat ba ya kitu ki ba ka kemi kadi ka khasi kat ba ukpa pad ude ukhla ajat kinyo sanat scheduled tribe tang namar biki aijat shaka kemi. Di hari ini segi, kejik temu jui berduan hari ini press conference. Kalau berpersai pada penrem jur yang jingkan tahu WBC ke ilaka, pada kunjuru yang suian kaki HADC, kepala bau hakikat kubur pada social media hakiki di sini. Ketemu hak harui tarik mulai April arja mulai. Pada ke arah sautrik mulai April arja mulai. Halor ke hal pendu senol ST certificate ya ki khasi ki ajai syupa. Hagaju kubur lengba usi yang ke HDC. Hagitu ki kubur ke social media. Ulah betharu yang kita ki traditional heads lani rambasno ban khangna ban issue tribe certificate yang kiba ai yang jat ka khong syaupa kat kun ga section lai bat khat a jongka ki HDC khasi social custom lineage act 1997 te halo gani ni pungasai ilai songkar ki bani perkhat yang ga kam bakta magyong kapakta bagi kalong beriu man beriu kam tam yaki khun khasi kiba aja cukup ti hal jini ala ki jungi kani kejikuran kalong ba hagi di Islam ki ladde bro ila pa ya kami warnam shaga government lengba chief minister hagaba bon pajba ko rilong khasi kiba apply ya kecil tribe certificate kiba aja kiba kisah aras kisah dili penting dikin lumna kisah kami kecil tribe certificate ti hakani ngelti ya pak kami ngomong syak sorga ngomong chief minister ti kani ga memang kalaya ngelti ya procedure kabatigna kabajanai hakaba the political department jong sarkar kala address the issue shaka social welfare department shaka law department but shaka district council affairs department tika jingbi nagni ka subject ka bagi tho complaint representation regarding non issuance of ST certificate kan ka memorandum ka bagi pa khasal kore bana disco arja kendai. Sir, Madam, with reference to the subject and in continuation to this department's letter referred to above, I am directed to say that the decision arrived at after interdepartmental consultation with District Council Affairs and Law Department on the subject matter are to be adhered and no deviation can be entertained. Tamu hadirin ba kilayat hir sandi hadirin ba kilayat pegberia hadir bagi examen ya kena ke isu balik kena memorandum bagi pak sarkar kelawan hal terkait confusion pak kena ini kami dewan deviate dan kami dewan ilau nanti bakla
yang ketika outcome tu mereka city ke outcome tu mereka city kalau kumne kepala pak na i under secretary jong sarkar jong mereka social welfare department sebagai deputy commissioners jong kini district council atau jong kini DC office kamu issuing authority yang ST certificate. Further, it may be stated that the Lineage Act 1997 does not prohibit the issuance of ST certificates to the applicant adopting surnames of either from the father or mother, and the practice of adopting husband's surname by non-Khasi wife was also allowed. This has the approval of the competent authority. The kumulong hi kanina order kapenram yang statement bahwa MDC buat CM kilaya keren habis di social media bagi paper kabelong kaba yalam bakla kam kilo ki kendon an buat kabong song dong dan bangun te susu gumba nalong suai tentang kajing tha jong district council kita national health dan irang basno isengkur penpendu yang senang Khasi tribe certificate syaki khun Khasi ki ba ajai ki ba kalong ka ba biai te penpensi sai gale nidon ka RTI ka bala file dawa te gor khungji menga ka file ka RTI kana lap gi sisa na ko office jona deputy commissioner East Khasi Hills kini kijing kali kiwang kali kibailong thik online buat kena isu jungi tinggal aja orang ini jawab kewajaran nak ke office sebagai deputy commissioner tiknya kali kijing kali dalam ni kalau pencupan semua ini kan kali bagi kali RTI kan but is it mandatory for children of both ST parents to attain NOC for the clan or kur in case their children adopt the father's surname? If yes, kindly indicate under which section of law is it provisioned. Tika juba ko no. Anta, is it mandatory for children of both ST parents in case father is a Khasi and mother is an ST tribal from another tribe to attain the NOC from the clan or kur in case the children adopt the father's surname? If yes, kindly indicate under which section of law is it provisioned. Yagani rugi no. Basically, do the children of non-tribal father and a Khasi mother who adopt mother's surname required to get the NOC from the clan or kur? No. Are the Sengur constitutional empowered bodies to issue a clan certificate? If yes, indicate under which prevailing section of law is it provisioned. No. Tamu kembali suatu kisengkur di institutional head kisengkur kita wasno. They are not empowered constitutional bodies. Bagi issue yang menurut tribe certificate dan juga clan certificate. Kidon both ki point ki clause hang niru ki balong saksian belum bias but bumi ham but jika British Insa jongari Indian Constitution te ha kan ka juba jo governor district council anda ula pe bin ya kini clause bagi points ka message jong governor haga me Clause 15 appears to be derogatory to Article 21 of the Constitution of India, which states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. State law, the local law, and the district council bill law, and the contradict, and the tenku, but the article of the constitution.
Kalau antivirus, but ia kini enam lapan entity. Apa sih schedule? Keserkar India, ke ia kini berdiri, ke state, bahkan senang dijangki autonomous district council. Tikum kalau ni yogi bagi don likely ke autonomous district council. Kamu ke Khasi Hills autonomous district council. Jente Hills Autonomous District Council, or Garo Hills Autonomous District Council. Tindrai habangi ifai mat sarjala berkawai. Di ombit ba kadai matrilineal state. Kamu ke state ke aja kami. Henry ki an ba ki bami ki local fine tik tanya ke Khasi Hills Autonomous District Council. Ya ke Khasi Custom and Lineage Act lapas tang dak Khasi Hills Autonomous District Council. Hapo Jente Hills Autonomous District Council kamdan, pada hapo Garo Hills kamdan. Tikumnu kejuk state, kejuk ke kompanian bertisensya, kejuk sistem nindon ke ain dalam tahu District Council. Henry nam tai atli district council undang kata kalau ko but hakamene ko gani kalau unconstitutional namar kat kum ka article 14 of the Indian Constitution ka umne ka subject on equal protection of law ka article 14 of the Constitution ka umne the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. Kaya kita jumpa ni kalomba lara katakan ke bawah Council ke penjari tanpa ke jurisdiction District Council di kami hak kalau siliam kalau not siliam kalau bias buat juga kalau BI. Lada bunyi di besar punya po hasil siapa apa hasil District Council yang ini lakhan ban isolate ST certificate di Malaysia Jente Hills pakai kam Malaysia Garo Hills kam. In fact, we are the same people of the same state following the same system. Di lada kalau muntah kalau orang persya ya ke artikel 14 juga Constitution of India. Kan cuma aja kita berani bahasi boyo ya kan aja selagi kibu apa special committee agak screening committee. Tinggi itu ba ya kan sarkar lembaga district office. Bakam dia sudah discriminate, kami sudah screen. Hamtam begini dikasih, make bahasi, ikut dikasih, kiba operational drive, kiba aja cukup. Hanya kadang kajing kentok hendak mereka District Council bagi aja cukup pagi di subjek komunikasi. Mereka dah email cuma ini lokasi, pas cuma lokasi. Ngau pun nggak joki dan no ayuban. Ni apa lokasi? Tapi orang lokasi itu ay kata ay mungkin kita tahu District Council ay pun define. Ini dia. Gimana isu kasih gimana ini juga itu deh. Kamu dapat definition kan dia perlu kalian cek benang bagi dia kasih. Nah bagaimana dia kasih? Gimana kim define pada ini dia kasih. Ain berbuat kalau nggak bisa itu dah. Baca don gano bentar tu bang ini long apa dengan hasil. Ini penting kenapa? Katakan kita belum bertanya ini. Bang ini isu kasih ingin tinggi apa? Kita belum define ini. Dia kata belum lihat belum mana ini. Tengah ada source hamru mengadai mereka berdua kasih. Nomor email pajang ide kita kasih. But menurut mana lagi kalau kebuatan kepala menau mengambil kasih. Tang nak bentar berkenok dengan ken ni kawin itu store joki musya. Jadi kami yang konsep joki balik kita District Council kerana musya dia kami yang konsep joki.
Kamdi berlom tak. Tapi penmi yang kaan ini kan simhi tak itu mansumah. Dan orang kasih boyok, orang ni kasih. Kia aja cepat. Boleh kita konsultasi kasih ini mana aja cepat. Boyok kasih, boleh ini kasih belum sih. Tamam dia.